Basalwane ngubani ophethe ngemva insimu yenkosi bafundisi ngubani ophethe ngemva insimu yenkosi ithi ngubani ophethe ngemva Salwane nguba yabuza ophethe ngemva insimu yenkosi ithi nguba ophethe ngemva phakathi kwena insimu yenkosi ithi nguba ophethe ngemva lapha bafundisi ngubani ophethe ngemva insimu yenkosi Bukelo wami kwaphindze kwaba ngilo lisondvo saphindze sahlangana kulohlelo lasisho khona lo kungiko ngokuphi eMpumalanga eNingizimu naseNyakatho sathe lithuba kwavusela onke eMaswati lahleta lethamele lihlelo lo kungiko ngokubavusele kahoho kamanzini eshiselweni naselibonjeni awunkosemngokhohla kubavusela kulela la kahoho enkonjaneni awungebavusela enkonjaneni mbukelo wami siyembonga uNkulunkulu ngelithuba lasiniketa lona namuhla kuloluhlelo lasisho khona lo kungiko ngokuphi awu ngingakhohlwa babukeli nekubavusela kalanga awungebavusela kalanga ngidawuthanda ngosiyami umfundisi ukhona namuhla utawusivusela bese emva kwaloko siyaqhubeka nalolu hlelo mfundisi siyavusela mfundisi siyavusela umukeli khona ekhaya sivusela impasi station kulosuku lamuhla mbukelo wami siyambonga uNkulunkulu ngaleli thuba lasiniketa lona sisukela indzaba evikini lesuka kulo lengiyakholwa namhla ngamsa waNkulunkulu sitayitsinza kuletinye tingosana letinengana sikhuluma ngendzaba ukuthi awulongo umdali ngJehova konke lokukhona kwadalwa nguye sivile kumfundisa ayitsinza nendzaba yalusifa lenamhla kungisathana umbuto ke lomnengi nalomkhulu lokhona oba sekuthini yena bakithi namuhla sikhala left and right abenani nje uNkulunkulu kuvela hlalela insanyeni kulento lengilusifa kube kuphelile ngakho mfundisi mfundisi nawe mbukele indzaba lebucayi lelikhuni usungayichaza ivakale kahle futhi ayilandzeleke kalula ngoba into eyishineke emkhathini ya ngoje ungasinza balongayichaza ivakale kahle kona sinayo lehlupheko ukuthi sinje umhlaba onje lo muntu kunengidlozi uNkulunkulu abeyisembile kusuka ngilosifa
idalwe nguye idale nguye wayinika amandla lamakhulu nokuhlakanipha lukhulu nokuhlakanipha kwakhe kwaqisha ukufana naNkulunkulu cishe yeah ukuhlakanipha kwakhe kodwa ke kwasogidekatika-ke wakhukhumala ngabala kuqala ukuthi ngasho ukuthi tinzathu into le tenta ukuthi lolo sifa besodwalela uNkulunkulu. One, kudwalela uNkulunkulu ipride, utiqaba, wasungena utiqaba. Kwesibili wasowedzelela uNkulunkulu, yeah nelamdalile lamnika nalokuthi utaba ngumbusi wengxenye yelizulu. Wasuyadwala wasuyedzelela. Kwesithathu wasuba nemona, jealousy, yeah uthi la hleli khona hayi akenele akakhuphuke ogedula uNkulunkulu ezulwini bese kuhlala yena. Ikhona into engayibuka ke mbuke namfundisi lonteka namhlabeni namuhla. yeah Donke izinto esibona ngathi diphambene nelive kuyaketulwana kwenziwa yonke lento etikhundleni kuyasulutwana kunengile kwenteka. Lokho umnikati wako uSathane akusiko kwana hayi sikwala kwaqala le endalweni lo sifa nguye laqala lenkinga. yeah Wathi utawukhuphuka oketula uNkulunkulu bese kuhlala yena uNkulunkulu abe ngaphansi ambuse uNkulunkulu amcontrol lelamdala. yeah Yaqala ke nyakanyaka manje nefika lapha ke manje uNkulunkulu akadadateli uyakubuka nje uplan mqesi uNkulunkulu akusho usuthuka ngawe nje ubonisa plana use nawe wasakhona ngishito ngathi uNkulunkulu sinaplana into uyiplana ukuhlakanipha uyiplana kahle abesubosi ekugcineni nasekungonakalela lo sengenda njalo ndakulungisa njalo ngidakunisa njalo usumonakalela wena njalo uNkulunkulu wamati ke lo sifo usumnika lo mbuso nje usangaphansi ingxenye yezulu. Uma asangidwalela asangidzelela ngitasengumthini ndawusengumthini ndasengibenda njalo nempela kwefika ke lokho kufika nje uNkulunkulu naye zonayo plan yakhe asobuke nje kumfundisi esigodleni saNkulunkulu mfundisi ungena kalula kukhona ungena esigodleni saNkulunkulu kuswala phahlala khona uNkulunkulu akungeneki kukhanya kakhona kukhanya nje kwakhona uswala ilanga lingaphinzwa noma nga7 ilanga khuluma nje ukukhanya kukhanya kwakho sasakhuluma ngokukhanya lesigodleni sakhe. Manje ke lo sifa ke wakhuphuka ethi ngilosi takhe le uNkulunkulu sabuse lo zulu laqala wakhuphuka na baqonze ekhasi esigodlweni lapho lakhanya khona ukhuphuka vele sonakele vele sowile ngamanye amagama kwaje wangena wamiyekela uNkulunkulu wangena khona lapha ku-glory wasenkhona wakhuluma wasingitela abantu ntokususa kulesitulo sokuhlala mina isibize singaka ngisathi uNkulunkulu akatathethelanga wamiyela wakhuluma aceze wasogcinile sukela mhla ke sesiyafeyisana ngasho ngasikibo Hezekiah 28 khona lo nzaba kubo Isaiah 14 kubo verse 13 kuya kubo 15 ikhona lo nzaba likhuluma ngasi uNkulunkulu wamlahla kanjani uSifa wasuyammuka legama loSifa lo Sifa kusho ligama lenkazimulo lecishe ilingane naNkulunkulu lecishe ilingane naye wasuyamsusa ke lo ngamagama ompromoter noma wamdemoter wamsusa kulesikhundla yeah wasumula igama lelisho wasi igama lakho lamhlanje unguSathane. Legama loSathane kusho uphambana naNkulunkulu. Kwesibili sengiyakususa emehlweni nami ngiyaqosha la ezulwini lami so taba indozana yokulahlwa bathi ke labesilungu you are the son of perdition yeah kwaphuma lo gama ngemfundisi wami awuphindi usethelele noma washikisha thanda usini ulahliwe yeah awusasiyo indozana yaNkulunkulu usukela ngalolu langa
wasiyalahlwa lo wento waNkulunkulu namlahla akamlahlanga usamjikijela lapha emhlabeni wambeka lezulu lokuqala uba masathu mazulu lokuqala lesibili lesithathu omehlisela lokuqala wedlula lesibili omlahla kulelo qini lapha emkhathini sithi kusemkhathini masesingala lo lamkhathini wambeka khona abathi uNkulunkulu umbekelani lapho ngeke simbuthe uNkulunkulu ngeke simbuthe simbekele ukhona khona nanyalo hayi la losikhona khona ulapha emkhathini hleli khona unani idolobha lelikhulu lapha lelikhulu idolobha nayithi ngilostark lahluka nato dinenge ubusa nato la ubusa nato kuthiwa uyinkosi yemkhathi yebumnyama lapho usho njalo Efeses chapter 2 verse 2 inkosi yemkhathi ubusa lapho emkhathini umbeke lapho uNkulunkulu kwathi umbeke nje kusho akambulali sine sithi abengambulali ngayo vele nje ahlalela insanyeni kuphele ngasi nje ngakukhona inkinga nayo ngakumnanzi nyasiyahlupheka phansi etulo uyahleka lo kufele ya kuyabuka usingidabathola namhlanje nyalo nje kula malanga uhlanganisa abafundisi ihloko siyahedana kulapha la ngiko lo kafele Isingahedala sokumalapho kuyabukela siyayidadukana nathi lwathi. Namhla kufakazela enye indvodza mfundisi. Ngilela uthi yashaya kafishana. uNkulunkulu wakwamkhomba simanga. Athi uyahamba waqhamuka la khona kwakunembane ushaya ngala uyale usuka lo myuda ngala shana yodwa lembane. Uthi wabuda athi Nkosi angi-understand le. Uthi waseNkulunkulu yakhuluma uthi nakulwa labelusi kulimala leti. Wathi dashaya lalimala libandla. Lalimala libandla. Ngoba kulethe inkuzi zabethu. Ngoba kulala labelusi. Kulala belusi. Labelusi. Yi. Dasile message le metima le man. Into le yenteka lamuntu. Into le yenteka namuntu. Umsebenzi wakhe ke lo Sathane esikhuluma ngayo. Ulaya uNkulunkulu empeleni. Hayi kuthi ulaya uNkulunkulu ngathi la sibantu baNkulunkulu. Nguvakala. Yabona ngifuna umfundisi ukulaya. Ngulaya abantu abakho. Utawuphuma lapha endlini. Utawuphuma gijima. Ngenze isikhathi uphuma ufaka esikhindi. Esikhathi uphuma ngoku. Wathi ngapha abantu. Ndela kwendawo kweSathane lomana. Ulaya uNkulunkulu. Usingamlaya uNkulunkulu ngalamakholwa akhe. Kwenteka lokho namuntu. Nkosi yami. Mfundisi nawu lokunye futhi wento kaNkulunkulu. uNkulunkulu ingqondo yakhe ngeke siyadi. Asiyoyadi. Kumbe nase sihlala naye ingunaphakathi siyophize simbone kahle ukuthi kanti uNkulunkulu wethu unje njalo kukhona kumathi usebenza njani. uNkulunkulu ke nasonile akagijimeli ukupanisha noma ukujezisa. Akagijimeli lapho. Number 2 akagijimeli ukubulala. Akwenze uNkulunkulu. Noma ungwana kangakanani akagijimeli lapho. Kuthatha isikhathi lokupanisha. Kuthatha isikhathi lokuthi uyekufela. Siyenze into agijima. Kuthatha isikhathi sithi nathi sizathu. Kuswentwa yini uNkulunkulu. Bokuqala 1 uNkulunkulu unothando lolukhulu lolubandi ejulile loluphakeme. Yaluva thwaza uNkulunkulu. Umthanda umuntu ngishasone kakhulu. Sizathu sakuthanda ukuthi umntwana wakhe wabunjwa nguye wafaka umoya wakhe kuwe. Ingoba ukuthi akubeketelele. Kwesibili uNkulunkulu uyabeketela kakhulu. Kude emhlabeni lobeketela njengaNkulunkulu. Kude. Indlela abeketela ngayo emhlabeni. Siyona senti kongabeketela nje. Sizathu ukuthi sibantu abakhe uyasibeketelela. Kodwa ubeketela nje khona la uyasikhulumisa. Asidimbu dedlelo la. Sidimbu sedlelo la uyasikhulumisa. Akwekuthe uqhubeka. Akwekuthe uqhubeka. Asheshi apanishe. 2 akasheshi abulala. Kwesithathu uNkulunkulu angakupanishi. Uqala ngekwekhuda iwarning. Ungakwendi lo.
futhi level lakhe asilo lenelulanga Yeah. incane Beka nje kahle kamnandi ungakwendi. kanti kuyamthukuselisa into yendaba kodwa nasakuyala ubeka kahle ngiyisekele webantu kwesine uNkulunkulu wethu lokuthiwa ichoice ukhetha kwakho uyakuhlonipha sengikhetha mina senginqumisa ngento lo uyakuhlonipha lo Ngeke akuforce. lo sifa yena ke watikhethela yena wasengifuna kusuka la uNkulunkulu angibeke khona ngiyokumketula ngiyokumqisa watikhethela yena ichoice yakhe wakuhlonipha uNkulunkulu cha aketha tongetula kodwa ngeke ngimvumele noma khethile ndamlahla Utikhethele yena. ukhethele yena ichoice yakhe kwesihlanu ukhona okusuka igrace umusa kaNkulunkulu mutse umusa kaNkulunkulu unemusa umusa kaNkulunkulu lomkhulu kude lo musa njengaNkulunkulu awafani nasi wena wasu esibanibani maye walunga nkusamkhaza moyitela kude ngimoyitela akumsinza Fihlile. akumsinza Utawubona lokwazanga. utakumgejima loso yamuthi baze awu ngosami yimvu yenkosi Yeah. ayinathi imbondo ehlaba kuthi imvu yenkosi awunofana noNkulunkulu Yeah. lo musa wakho uphela nje Uphela khona. khona la awunofana ngisho ukuthi ke natho tizathu lokwenta uNkulunkulu ukuthi ke angasheshi abulale angasheshi abanish njengoba basho bani ngilo kusekele sikhulumako mfundisi nawe mbukeli kunento eyiningi litsindwa kola nase sibuya lapho ke kuyiSaya sahluko 14 bo verse 13 kuya 15 ikhonto lebhaliwe la lo sifa ke yena lo wawela esonweni lesikhulu mfundisi angiphinzi ayikho sono uNkulunkulu asikho sono uNkulunkulu esenyanya njengesono sokudwala Yeah. pride Right. asikho ungasike sono njani ukuthi lesikhuluma lesinye kodwa lesokudwala siphethwe ngekho kulamala umhlaba wonke unje unesono sokudwala pride umbone nje usicha inkuzi malanga umuntu wena kodwa iqapha la kulapha angeneke yathi pride angibekise ngasi sinesibafundisi umfundisi nasangene ipride kulukhuni usitawungeniseni uqabanga kanenge usindakwente njani Ya ngitsinzeke. labanye thingekude inkosi labanye ayibonga kulukhuni ukufika kuye ucalwe into appointment uthi ngicela ukubona mfundisi ungakhulumi naye direct Khuluma namabhalane wakho. ngana amabhalane wakhe angisho ukuthi ku wrong lo ngoba kuyenteka phela amabhalane nawo busy angisho ukuthi ngiyakuhlaba lo kodwa nje ukhuluma namabhalane msiyakubuda ufuna ukumbonelana kasi njani umbani wena uqhamuka yonke lemibuzo sasa isikhazi abese uyakwentela le appointment ungaphela phela umnyaka Ungaphela phela. ya uzofuna ukubona babe mfundisi Now since you check it diary yami khanze ethi igcwele ya 12 months. lo umbona lo mfundisi kujakekile ufuna kusitakala esinye isikhathi inkosi yami uzuthole kufa ufe Ungake fika. ungambona sokuthiwani ke lapho inkinga uNkulunkulu wethu kanjalo akekho umuntu lobhesi njengaNkulunkulu emhlabeni kude uNkulunkulu ubhesi kakhulu kodwa uNkulunkulu ukhuluma naye ukulalela khona bebheseni Ya sikhathi nemuntu uyasakha. ya unjalo uNkulunkulu wethu ngisho sike mfundisi inkulu lenza bezikhuluma wawela ke sonenze sokuba ipride lokunye futhi sono lawela kusulumunye uNkulunkulu waso ngishito ngasi lo mhlaba labehlala kuwo lo sifa wawumlilo ungafani nalo kwangana sihlahla kungana manti kungana inzaba kungumlilo nje kodwa naye lo sifa umlilo kwakunjalo lokuqala wawususa uNkulunkulu lomhlaba wonke yimona umbela phasi umuntu nje ngoba awukho vele wawususa Yeah. waso wakhala umunye umhlaba nawo lesihlala kuwo
yonetihlahla nawo bonke natonke izinto esikhona wasowakha lo umhlaba yiko iBhayibheli nafunza Genesis sahluko 1 verse 1 ithi ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba ubuyile ukudala lezulu nemhlaba ngilokaqala okuhlala lesipho ledlula lo zulu lo mhlaba wasodala lona ke lo mhlaba wasodala lomunye longafani nalo sodala lo lesihleli kuwo lomunye lo mhlaba lesihlala kuwo nalo yonke lenyakanya wasosike lo mhlaba losumudalile sengitawubeka umuntu hayi lufana lo sifa umuntu lo lentamakha ngeluthuli lemhlabazi hayi ngemhlabazi ngeluthuli yento leselekile wakha indvodza noma ingaba ngakanani yakhiwe ngeluthuli lomhlabazi indvodza nje kwakho indvodza man yakhiwe ngeluthuli lomhlabazi wamakho amamuhle cisha lingana uNkulunkulu naye waba ngaphasana ona ngapha lisho njalo live wasosike unika namhlaba usibusa la ngilawutobusa tilwane wasetilwane sengidalile emagama letilwane titawetsa nguye lo Adam ligama la atheso wangu uNkulunkulu wasimbongolo le imvule inyoka le konke wasiwa Adam yini Adam letilwane athetse emagama wase uNkulunkulu tonke letilwane titawuluswa nguwe titawaphasana ngwesa ngimfundisi ekhaya umlumzana afuye ingoma kunemfana eThelusaka leti ngoma anemagama tesiwa ngumnumzana tesiwa ngumfana lesigangenda bathulisele khona tithasethi nemagama asinde ngijamludi lena ngisibani bani hayi lo babe uThiva kalomfana le ngoma isinayibita legama imbuke iyamadi ungathelusa ngulo ngikwathesa lamagama langadelusi ngeke athese magama madi kunjalo wambeka ngeDamu nabeka Adam ngela kulomhlaba usakawubusa wasikhuluma kakuhle usenzo sihlale yodwa angimentele umsidi lofanelele suitable for him lofanelele wamsomdala ke nohluka wamsindoda wadala wesifazana nebulili nalendoda nayo idalwe indoda nebulili awusubuye uNkulunkulu kwentela lo udala bulili wathi kahle kusekugcinene lobulili ngudalelo mtawuzo buyasebenza kana wangasinjonga uNkulunkulu kodwa wathi kusobulili ngudala mtawuzo yasebenza lobulili kanga kusinebantwana nabatabathola lapho abafasi bamathola ngalendlela sibabathola ngayo bataqhama ngalendlela ungambuti kembukele ukuthi wafuna usikwenze njani leyo imfihla ngoNkulunkulu siko kwami lo abade uNkulunkulu wasuyadawo naku kusongena umonakalo kulento sihlela phethula emkhathini yavutha isibheke inemona yaqoshwa lona sothetha umbuso lo lamhlabeni sekunakwa lo mina ngisanako wathi ngamlaya ngalomntu wakhe wazama lokugadla lo Adam ayedwana yabona wakhe iBhayibheli likusho lo uthi ngiyacabanga nje wazama lokugadla yabona wahluleka kwase kumisifika nangwe wesifazana wasicha sokunalomunye ake ngitame naye ko umntama ke naye kuthiwa ke onesihlahla phakathi nalesimo bafuna singadliwa nguNkulunkulu simnanzi lesihlahla sibukeka simnanzi kuthiwa lesihlahla ufika nje lo Sathane umkhanza lo make sowubuke lesihlahla useqelo lapha esihlahleni ngiyabona uSadam bengekho lapho kusabe sakupha ngumathuma babengahlukani ngoba bekhona Adam angibonisa bathi awusidla lesihlahla lomfana abetamekuda ngibone ngeusi ngiyakholela ungase basayedwana wasukubuka Sathane ukuthi ngitamngena njani umfana ngoba nakuqhamuka mina nje taba nenkingi wasubuka silwane emhlabeni lesihlangano bona sonke silwane wakhanza ukuthi inyoka ungangibuki embukele sisilwane seyini inyoka igama lokuyazi kuthiwa nje inyoka serpent yayihlakaniphile basi ngesilungu serpent hayi snake le igama isi serpent
kusho ukuthi le nyoka iyakhuluma njengemuntu Not yena a lapho snake. legama Yeah. serpent Yeah. hayi snake kusho ukuthi ke waso wehla ke Satan ungena kule nyoka uyayikhulumisa uthi akatshele nomfati usadle isihlahla ukhuluma Satan kule nyoka aqala Eva kuva silwane sikhuluma basimane isikhathi lapha khona Yeah. kodwa yaqala Kuva silwane sikhuluma. akusabethusi khuluma silwane hayi khona nempela ushithe nkulunkulu singahle la uyabuyinza uthi ushithe unemanga boza indawo hlanu njenga satha le udle kude Yeah. usuyathatha lesele uyasi simnanzi sothi ngeke kulunge ngisihle ngedwana kusho Eva phela sengitawunika le nto sami ngiko ke ngithi uma sebengekho la Yeah. nasefika la akasabuthi Adam sawu yena sibanibani sawudlala siyaliwe umsila nawe yasaso yadla Now uyathatha uyadla. suka lo mngcwele baba ngcubo babe ngembathe ingubo esinjengalethi yabona babembese ubungcwele bangaboni sibamba ngcubo ngoba bembese ubungcwele yesuka ke lenkazi naNkulunkulu nabo bhabhe ehlathini ngakushona kuqala ngisakwele ukutambambelele lo yesuka lapho kinzaba wasebaqoshwa phezulu naseEden wasisukwana ubeka ingilosi igasi kusi le ngilosi ayikathi sibangabuyele lesasihlahla ngoba isihlahla kwathiwa lo sidlako akasonophiza afe wabuka uNkulunkulu uthi ngitawuhlala abantu sibonile la kuyaze kube nini kunangibeka ingilosi kusi ingabakahle Yeah. ya ngoba badla phela ngafunga ngasi utawudlala utawuphila ingona phakathi kwase uNkulunkulu akukasi ngilo ikasi le lamuhla Wabakhe. ungangibuthi ke mlalisi esihlahla sipha kusuka kwami lo sikhuluma nje sihlahla Yeah. leyo ndzaba uyithola uGenesis lapho ku3 okay nangu wasukenteka futhi so utele kaAdam batele isizukulwane kwaze kufika izizukulwane sikaNoah ezikwesukwana abantu kwathi ngekwanza kwebantu emhlabeni ngekwanza ke uvakale lo kwasungena bubi Kwase kwankona kuya. kuyanze lokona kuqhamuka ngabani ngaye lo Sathane so yakwanzisa lokona kwakhe vela kumuntu kulele ebona uyabonisa yathi kwenteka lihlazo la Hey Nkosi yami. bona ngophi lo manaka nawufunda siGenesis sahluko 6 ilapho lenzaba kuthiwa labantu babe sebayagama balalana bodwana kude kuthi isihlobo sami lesi kufanana nje Fanane nje. ulale namake wakho ulale nasase wena kunenge bokonteke emanyala lalapho Yeah. wasuya casuka uNkulunkulu sibantu sebonile manje emhlabeni sendabathini Hey. mbuke uNkulunkulu nalapho Yeah. ichoice yabo labantu Choice bathikhethela bona sabente namanyana bathikhethela bona yabona kodwa bendiswa ngibani ngisathana Sathane. lokukhethela kwaSathane also ukufaka labantu ukusuka influence yakhe wakufaka bona ke abantu babhekana nakho lapho uNkulunkulu umusa wakhe uyaqhamuka uthando lakhe uyaqhamuka othi eyisebonile labantu sentabasini akasheshi nakona azange sababulala wasothi angisajabuli ngemuntu emhlabeni bantu sengidabaqithe ebuseni bamhlaba sho sengidababulala labantu ngoba sibona ke hayi nyalo wasothi ngangabulala angilethele kuthiwa esexwayiso warning wasobuka indoda namkhasini walabantu wakhaza yinye vo umhlaba ungaka leyilungile imesaba igama lakhe Noah nemuntu wakhe wonke umndeni wakhe wasothi nayo indoda elungile wathi Noah ngicela ushumayele labantu usabakhawule lo kwendaba shumayela Noah wakhe umkhumbi Noah ngentela usilabantu laba lo ngafuni ukuphenduka ngidawubhubhisa lo mhlaba ngemandla kwakho umuntu so Noah kwashumela 120 eminyaka shumayela onke malanga njalo sikwenda nje lamuhla kashunyalo lamuhla Kakhulu. akunamasondo nyalo kunamalanga adida Sathane akasawathi Sathane usawulinga mupha shemu lamhlanje kunsondo ngingabuka namhlanje abanye bayinyuka abanye bayehla ababengela la njalo hayi nani
Tiyakudla nje tilwane tihlithe inyoka. Abanenza. phambana naye ngiphethela ami iBhayibheli Ya nawe uphethela ngiyophendula phambeni ya labanye bedlule esondweni lanomunye khona bokushona yabona labanye bayinyuka khona labanye bangena kuleli abanye bayaphuma bangena kulelinye awubuke usukwente kanti namhlanje ya uyaluya Uyaluya. yena Jesu lophilayo othi hayi kulukhuni uphenduka phenduka ngcosana ya onke lamalanga kashunyana ukuthi nani Hey. ukhuni ngikande umhlaba kababa sengisho sike mfundisi wami ikhuni enza waso sike uNkulunkulu ngabaqisi labantu abashunyela 120 bakumkhumbu noqhese bangaphenduka hey bonke ya waso sinowa thatha tilwane lesiduna nesikade ufana nomfundisi ubeka inhlanyelo tilwane umthatha phuphiza tonke phela ngibeka inhlanyelo wasinasaqisile uNkulunkulu Noah kufaka etilwane waso singenowa ngena nesizulu sakhe bangakhe bang8 kuphela uphuma lo 8 Noah nemkakhe nemadodana neba nemalo kadala 8 kuphela wangena Noah kuphela kwakunefastela ke lapho wehla uNkulunkulu wakhiya lo mnyaka wakhiya uNkulunkulu hayi no yathi sendela uNkulunkulu ubuka lembi kusasa ngivulela lamanti la undanda lomkhubu wenyuka batawundanda labantu batawumemeta la tihlobo tano sewavula safa abatavula no abenesawo ngehlota ke bomzala nasebonqotha nabomake kunabomake lapha nabobaba nomnakelo yonyakanyaka ikhona lapha bomkhozi yini ngiyawubita kusindo bomkhoti bakhoti bakhe abatavula ngoba batawumemeta bamemeta phela khulu no domkhulu umsindo wenyuka umkhumbu shona ledulo bandani valile uNkulunkulu kwaphela wasinya babhubha bonke labo bantu la wasala 8 umhlaba ungaka kwathi population phela yengaka kulesi sikhathi nyalo seyinenyanga population namhla ithala ku 8 billion umhlaba wonke yabona kwathi babhubha bonke wasala 8 inkonje kwanuka umhlaba wonke kwanuka luvunze yabona lazofuka uNkulunkulu ezulu wafunga uNkulunkulu wasukhipha isignature yakhe wathi angiyuphinze ngibhubhisa umhlaba ngemali kuyangicasula lo ya waso le signature yathi singibani nesithi ngimushwe inkosazana iRainbow ya iRainbow wayibona njani ihle inimbala eng5 le mbala eng5 isho umusa waNkulunkulu le mbala eng5 Limbali 5 isho emanxeba la ngijesu la 5 asho useselela yayiva lona yaqala le lenseselelo izibe khona lamuhla so iyasebenza iyasebenza yayimfanekiso lo vela le rainbow nje yabona ngalomuntu ya ayophinze uNkulunkulu abhubhise manje kuyoba khona kusuka ngama-floods tikhukhula ine kakhulu lemvula ayidikeyana nje kulamalanga lomnyaka lo yana kakhulu nale ngisheya siyabona ukukhukhula kathi imoto tinkomo yonke into tindlu tiyaphephuka akusiyo izamqolo lo zamqolo ngakude lophilayo ya tikhukhula nje phinze kwedlule phinze sihlale phinze kuvela irainbow kwedlule iyavela ke rainbow ya uyayibona kwavela yona noma njani yabalela nineke besayensi ngike ngayithesta ekhaya kami ngasasemandi ngavulela ihospital uhlabalanga ngayibona iRainbow ngayakha mina iRainbow kanti yakha kanje ngiyayibona ya sengisho ukuthi ke ngoba phela kufuna bese uyakuthesta ngasinga experiment nayi le nto leyo kwase kuvuka umvuselelo ngokumusa kaNkulunkulu kangisebenza kanje hayi komfundisi wami nenzaba manje sonke uNkulunkulu nanku uNkulunkulu into abasoyayenda ke wasike uNkulunkulu ngeke ngiphinze ngakha umuntu lonje angiyophinze ngiyatisola kusukuthi umuntu ngamdalela uyathi usola ngathi hey umdali walezulu nemhlaba watisola ngemuntu uyasisola nanyalo umfundisi ya angiyophinze ngakho umuntu lonje umakhe ngithule emhlabazi ya ngiphefumula umoya wami kuwe angiyophinze in my life asiyophinde sisibethi siyagcina nje ukuba nje kodwa uNkulunkulu awudale indlozi aphinze dalo wesifazane akayophinza kwamenyanyisa uNkulunkulu kakhulu
asiyophinde sibe bantu sibone uthi ke Jesu naye nefika uyakhuluma into ethi ne uthi ke ungasi sitawuphinza sanowa ubona lokonakala ubona Jesu umonakala ongangaka lamhla kunjani namuhla hey so yabona mase sitawuphinza sanowa hey into lesentika namuhla kufihle mehlo masondweni ufihle mehlo yongizawo uthi into lemnanzi lamuhla kunemcwebecebe ukhona kodwa awububone ubucwebecebe hey kodwa awububone awububone inkungu nje yodwa yeah ndilemnyama inkungu ndikhasa phansi kuMartin sesho uNkulunkulu ke wayibuka lento ukuthi ngeke ngiphize ngidala umuntu wasosike uNkulunkulu uyasho na Paula baseKorinte besibili isahluko 15 verse 50 uthi ingadi nenyama ayolidla lifa lasezulwini lo mtimba ke nembala ngiko lo mtimba ungafuna ukuphenduka isihleli kuwo yeah noma ungaba ngumzalwane uphila impilo lengcwele kodwa lo mtimba awukho uyawuhlala unjalo awuphenduki lo mtimba yeah awuphenduki noma ungaba ngumfundisi lo mtimba wakho umfundisi awuphenduki noma ungaba ngubishapi lo mtimba wakho ubishapi awuphenduki noma ungaba ngu-archbishop sikhundla setulu kabi lesi yeah kodwa lo mtimba awuyezulwini awuyongena awuyolidla le uyobuyela ekuthuli nje kunjalo njengoba njalo yeah naso uvuswa futhi somtimba utawuvusa uNkulunkulu awukhiphe lo mtimba lo nje luthula awuguqule kube umoya wesibili lo mtimba naso yalo uNkulunkulu awuyokuya lo mtimba uyindvodza ube nebulili no nawo ngesifazane lo mtimba naso yalo ukuthi kuJesu awuyoqhamuka ungesifazane no uyoqhamuka nje udebulili imtimba yathi uyifana etingilosi uyagcina libona bulili nya awona ukuvumela uNkulunkulu ngoba kuyogilotika lethu hayi kuyogilotika uyabona nje umtimba awungeke kulunge phela mbuzi nawe uyabona singamgilela tika le khala yeah wabona singeke ngikwente ngangiphize ngikwente lo yeah asiqhubeke emfundisi sibone ke sikhuluma ngale ndzaba lokuthi ke ngosizathu uNkulunkulu angashesha bulale into sizathu unje uNkulunkulu wethu lesiyaqhubeka sathane umsebenzi wakhe uphikisana uNkulunkulu konke labantu kaNkulunkulu umelana nawo ufuthi ulingisa uNkulunkulu la kwenda kaNkulunkulu yathi ikhona isilwane kuswe imfene ngangaphile imfene lekise libonjena langatsabuka khona ngamthilinza tinyoni wathi imfene wathi idla umbila ngisengumfanyana hlangana imfene uqala imfene lenkuzi ihamba embili yayongena besimini iqala ibuko singibani olizela isengakazi sokwemfanyana ingene ungene bukhona uyabona ngumfanyana ya kuyambona singumfana lethi ngemuva uyikhwela athi lesihlahleni calathi sikude nomzala la bese yathkhweba lethi ngenani lokumfana kude kutase ungene ukhona lapho ngumfana yeah fuka ungene ngespeed thatha lo mbila thatha amathanga ngespeed kuyaphuma kanje na yayenda ke mfana yasiyabona yangifana yangaselela isumfana nje yawubona ukuthi ngumfana adumela lithi yeah yahla ngespeed lapho asawu umngane umzala ngizumfana yeah yasiyakhonya ithe ethi yesingethi kuyafiwa la ngayidumela ngayiqosha ngayishala ngathi mbumusini ngathi gugu yathatha la lithi siyabona sayikhona ngosungumfana lo yeah ishanga left ayikethi yasinayi igomonzela isithatha yasiyabona ndawo umfana ethe sikutshela kaza ngisekho yeah ngisho ukuthi ke lelo ngibekisa ngako la ngibekisa ukuthi ke nangibekisa ngalokuzana ukuthi Satan ukopela umuntu waNkulunkulu imisebenzi emihle yaNkulunkulu usuyayona ke yena iqhamuka inhle la kuwe kanti seyonakela iqhamuka imnanzi la kuwe kanti akusadleke onke njalo ke Satan umhlaba wonakele Satan ubulela umhlaba wawubulala nya umhlaba ongubolile umhlaba asambe ke mfundisi elibona lokunye ke la umbuto lomnye ukuthi ke weze kube isikhathi sinye siphila kanje yebo
sihlushwa ngusathane ngale ndlela hey Nkosi yami silanze uzongusi yami awusasombulala phela nkulu nasisho njalo safa awukwenzi ukwendeka kunamalanga imfundiso lokuthi bulala lokudlangela kunamalanga kuyathi uqhamuka qhamuka kusathane hayi uNkulunkulu wentelani uNkulunkulu ufaka nciphisana ngoba wathi kahle sathane lokuthi bulele akayi ezulwini yesogwele imingathi yakhe itakuta wonke lithi bulalabo bude kwezulwini sikoko sodwana wafa nje umoya wakho ushona esogwele ngwathi akahlangana kushe esogwele sikhona ukufeni kwaphakathi uhlungu le kodwa kusathane lokufa nje ungana nalokubulalana nawo konke lonke emhlabeni nalokulwa lokunene nayi template inkulu otibonako nguyesathane umnikazi waletho thina asambe ke mfundisi sesibuka lapha lokuthi ke lethi into esitibonako kwagqwaliseka konke lokwashiwo nguJesu ukuthi awuvela nanaku sugweseka masinyana kulamalanga kuyaphuthuma kulamalanga asibuka lokunye ke la ake sibuka lo sathane ke ukuthi sokwendani ke sathane manje ubhizi ke sathane nyalo kakhulu kulamalanga wakha libandla lakhe lelikhulu libandla lakhe linabashumayeli libashumela livangeli laSathane uphinda thathe ngalanga kithi silishumayela livangeli ephilayo aliguqule sone bafundisi bakhe sone tithunya takhe basi ngesilungu ngema emissaries ukusho ukuthi dithunya takakhe dishumela ngalo Jesu naye kodwa akusiyo lo Jesu ethi umshayeli lo wethu ubukeka ngasi nguye kazokusiyo na nguthatha phi ke lo nguthatha incwazini yabaseKorinte besibili isahluko 11 verse 13 kuya 15 ungafunza nje nombuke nonalo iBhayibheli na ungenalo liboleka kulomunye utawunika utawukhazi ngivese ngisho lamavesi ke athi Sathane uthi guqula engilozi yokukhanya ubukeka afana naJesu ukukhuluma kwakhe lumlimi lakhe lumnandi lumlimi lasosi lumnanzi bukhona nabanye besifazane ngibaphethe kakhulu isibukane bathi baneligama labo nabasifazane bayathandzeka banolwimi lumnanzi kanti bayadonsa naSathane kunolwimi lumnanzi sigebengu umuntu longisotho lumakhe lumnanzi kanti uyawubunga nje naSathane uthethe ingilozi kwakhe zimlokonke kwakho imfundisi angisinze nawo yonke akuthinza akusho ukuthi njani kuhle lamhla siyawakha emasondo ngosiyami church buildings mahle ashayina ana konke la ikhasi expensive carpet ngiyakutshela wena ngaphansi shay carpet uyasli pulpit yakhona ungazi uhamba ngathi inyawo laphansi konke kuhle sinebahlabeleli nabasetu konke kuyakhazimula tigubhe sishaya ukuthi isetu kukhona bakufaka lamalayisi nawo kuswa ama sports ngathi lokho kudictator konje uyakubona lo kusebenza kula club labo ka7 isikufakile nasina uyandictator nabo kunemlilo lubovu lokuhlatha njani kuhle uyakhazimula kodwa ke bungcwele ngamkhona lapha na Nkosi ake sibuke ke la angisho ukuthi ubungubulelo ngushoko bukahle uNkulunkulu uyayisazi into lenhle nami uyakusazi into lenhle nawe uyakusazi into lenhle nawe umbukela kusanda kodwa bungcwele bukhona lapho na lenkazimulo lapho ngabe ngiyo ake sibuhle ake sihlolisise umoya ngcwele kodwa uyasho sayikho ngasa ngikho lapha ungasi lokudunyiswa la akudunyiswa mina kuyevakala nawuhlele umoya kwevakala usayikhona abese sikele iBhayibheli ekhasi etindlini demasonto la kulamntakhona ubonakala abantwana baNkulunkulu le bangcwele uyangivakala endlini yaNkulunkulu kupheze kubonakale nebantwana baSathane khona la sinzawonye lababi siyathumisa sonke senta konke ikhona ingoma esasihlabela ayisekho nyana
kusisiyadumisa siyanike Yeah, bekhumbula yeah. sidase sifuma sibe manje sithi nabo laba basathana badumisa Badansa kunye nabo. banikele bakhokho ke shumeta konke la kodwa kunebaka sathana uyathi sukwente kanjani ke usukuyabona ukuthi abaka sathana nyaso nje sathana so ufaka labakhe nyana babuke lo mnikelo sokhona nje bagasi lo mnikelo usungaba mnengi lo mnikelo usiyayise usemnengi lo mnikelo bese bathatha kweligosi ukuthatha lo mnikelo kume naye nikhona Yeah. nemakhipha sibhamu Yeah. khoma sibhamu sokuyendeka kulamala yemfundisi Thathe lo mnikelo wonke nalokweshumi konke. ake sibone mfundisi sisenda njani nawo mfundisi nawo mbukeli singenta njani lisule singani iyadla ngempela le Iyadlanga. eh Yeah. bathathe icingo bathathe konke lapha sinibhabhalele lemfundisi ubhabhalela phansi basasa abafana bobani benta lo bantwana basathana Bala bala ngekhaya. bakhona kulamasonto lamahle inkinga senkingeni mfundisi Yasebenza le ndoda. yebo mfundisi Lolu sipho yasebenza. ya Yeah. uyasebenza lo muntu Phambana naNkulunkulu. kuNkulunkulu unetithunya takhe dinenge digqoka kahle hlabelela kahle dikhuluma kahle kodwa tithunya takhe bantwana bakhe lapha basebenzela yena Yeah. nawo mfundisi okay mfundisi akasibuke lapha ke yasesiyazogcinela angathi ke mbukeli ukuthi ikhona imibuzo eminingi nje ukusichaza la kanje Yeah. nasichaza lapha kuba nemibuzo eminingi angathi ukuthi sitayiphendula njani mfundisi Ngova kahle mfundisi. Sikulolu hlelo mbukelo wami la sisho khona lo kungiko ngokuphi awusikhuluma indzaba lelukhuni la uNkulunkulu akambulala ngaleni sathana kunjalo kuba namhlanje kukumadime namakini sesitholile ke lokumfundisi lokubekele ke hayi solo kusekhona yemfundisi nanyalo ngayibulala le ndlu uNkulunkulu inkingi sekungasala labantu abakhe nabulala zonke abantwana inyoka ibulane abantwana bayi Bayi. ngoba abashaya abantwana bathafutha lonini ngeke ngabukela lefilimu lashaka mfundisi hey wakhuluma lo munye lo mdzalo wathi hey mina senza ngakhona ngashisa ithemva kwakho siphila ya lwembi lelo lulumlembe lo never leave an enemy behind phila shawubulane bos nabasukuma lapha hey kodwa uNkulunkulu akasebenzi kanjani lalela mfundisi sathana khasa satha uhlala isikhathi eside uselide sheshe sasho sisakabulawa usatha uhlala usatha ujangaza Yeah. usatha ubusa lo mhlaba khasa tawuphatha khasa tawudlodlobala uselide lokhu umphazamisa kulamalanga ngithi ngisena sizinkingi uyathi ufuna ukuthatha over kusenathi la siphethe inkemba live kuNkulunkulu ingathi yaJesu ngilowo nje kulamalanga ngikwazi asiThessalonika apostle Paul asho baThessalonika athi hey lo mphiwo Kristu ngasovele man inkinga mphiwo Kristu ubanjele nangu umbambelelayo libandla lelingithi usifuna kuvela ukwazi ukuthi ngeke avele esikhona never ngobuya hathi utawugadlwa ngento uyathi usingavela umphiwo Kristu la usekhona usho sakwehlitho sosele sowusela sosele wavela nje umbone usele wathi sowusela usele yeah usatawuhlala ke lo feleba lo sikhathi esithe abusa kulomhlaba lo esiyangazogcina nemfundiso manje ke lapha ke ake sibukele usike uNkulunkulu sathana utambulala nini number 2 utampanisha nini mfundisi esele nama minutes babela mancane kakhulu sengiyaqedza ke mfundisi yes sengiyaqedza kuse kakhulu ke lo muntu awubheka la kodwa ngeke ngisho nyalo ndoshaya isama lencane inzawana nje lencane lokuhlupha kwaSathane kusethi impilo enkulu emhlabeni letawuphiwa nguSathane kuthiwa impilo esathu lenkulu lengazazi bekhona emhlabeni lemadi lokubona lokuliwa nje apha ngesheya ulwa iRussia nanasi ivesilabo kuthiwa yini Ukraine Ukraine
kulwa Israel namaHamas. Lama-Hamas sive Ishumayeli. Lo Israel sive Isaac. Awusiyabona kulabantu bendlozi. Bantu bendlozi. Bala kodwa ngemalungiselelo lawa embi esithathu letaba seyisedude nempi. Ngeke kodwa ilwe sisekhona. Taqala kusathe libandla liqala. Emva kwalokho siyavulelwa ke. Mfundisi isikhathi sethu siyashaba. Okay. Lalela. Lempi lena le tawuba khona nalo Sathane yasihlupha ngayo. Latamqheza utawuqedwa ngeJesu ukubuya kwakhe ngesibili. Second coming of Jesus Christ. Nehlawo sibuli lesibili. Uye tawubamba Sathane ke tawusinehla thumela ingilosi imbambe. Imbobo. Isikhathi kwasangufuna. Wasa ngufuni. Na yaqala ke punishment. Tawuqala ngepunishment. Hayi kumbulala. Abanje ayofaka estoksini. Uyangemva kahle. Nyalo wabekwa icala. Unecala abekwa lona. I-judgment enteke siphambanene. Nawufunza ba Johannes 16 verse 11. Wabekwa siphambanene. Wabekwa icala lokutselela. Utokele ngaphandle. Ngisho ukuthi ke ngiJesu otafuka icese yonke lempilo amba kufaka estoksini. Abe sesitoksini for 1000 years. Jesu umbuso wakhe wa 1000. Tambe zakhisha istoksini. Emva kwepunishment. Na kisha istoksini aphinda gadla ahlasele futhi akhe. Lapho sekuthukuthele kakhulu. Hayi ngoba kufiwa lapho. Agadle lesigodlo. Asiyagadla thathe uNkulunkulu amjikijele echibini lemlilo. Mfundisi ngenxa yesikhathi babe nangabe inkosi ivume evikini lelitako asiyicede lendzaba sivule netincingo. Okay. Asivalelise mfundisi banike inombolo bantu sethembise sevikini lelitako siyabuya. Sitawulungisa mfundisi. Mukele siyabonga usibuka yaso siyabonga uNkulunkulu akubusise ngokulalela inombolo yami isi 766 763 77 angiphinza 766 763 77. Mukeli wami sami sibongo ngakancongwane 76043065 76043065 la umbukeli wami ngishayela khona bese ke ngalesihlanu lapha eLutse sine mlinzelo sine all night prayer umbukeli nangabafisile kuba nathi 76043065 la angishayela khona usale ngemusa uNkulunkulu akubosise amen.